Salom Invest kompaniyasi. Kompaniya 5 yildan beri ishlaydi, o'zingizlar bilgandek. Bizda mashinalar huquqqa beriladi. Hech qanday lizing emas, kredit emas, o'z-o'zining mashinalaringiz nalishkaga olinadi. Qanday mashina desangizlar, bizda taksiga mashinalar bor, подличное пользование доставкаga mashinalarimiz bor. Qanday desangizlar, misoli taksining mashinalari полный taksiga tayyor bo'ladi bizda. Litsenziya, страховка, оклейка, bular bizdan bo'ladi. Sizdan bo'lganda первоначальный взнос 10% beriladi. Qolganini 10 oydan 24 oygacha hisoblab beramiz. Bo'lganda bizda qanday mashina bor desangizlar, mashinalar o'ta ko'p bizda hozir. 50 dan oshiq mashinalar, ay sayin mashinalar yangilanib turadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men Saida, Salom Invest kompaniyasining menejeri bo'laman. Bugungi vaqtda nafaqat erkaklar, ayollar ham Rossiya o'lkasida dostavka va taksi ishlab yurishibdi. Shunga bizda bizning kompaniyada под выкуп машина сотасida bo'ladi. Приветствую вас, дорогие друзья. Наша компания Salom Invest на данный момент более 800 автомобилей, 10 тысяч договоров и более 300 уже довольных клиентов, которые уже выкупили автомобили. Если вы хотите также стать нашим клиентом и стать счастливым обладателем, то можете приехать по адресу город Москва, Чечерский проезд, дом 31. А также, друзья, мы работаем в 4 городах России. Это Москва, Санкт-Петербург, и Мурманск. А также мы выдаем автомобиль по всей территории России, по всем городам. Hurmatli obunachilar, bizning kompaniyada Sonata mashinasi 2019-yilga sostoyaniyasi zo'r sostoyaniyada va Optimadan 5 mashinamiz bor. Yilini va sostoyaniyasini tanlab olsalar bo'ladi. Bizni eng zo'r mashinalardan Sarata, Kia Sarata 2021-yilgi sostoyaniyasi вообще шикарный состоянияda. Buni под выкуп или личное пользование olsalar bo'ladi. Туғандар, К+қа қандай машина бар десеңіздер, бұл жерде Kia K5, бұл жерде Sonata тұрады. 2021-2020 екотен екі объемда таксиге даяр туғандар. Страховка, лицензия арқылы бары бар. Первоначальный взностар где-то 150-200 мың теңгеден болады. Андан кейін экономға қандай машина бар десеңіздер, бізде Solaris'тер, Cerata'лар, Elantra'лар бар. Elantra 2019, Solaris 2020, 1.6 gaz, benzin. Состояниясы жақсы, ушул машина безде туғандар. Жақсы машина іздесең. Машинамыз туғандар, Kia Ceed 2019 максимальный комплектация. Состояниясы өте жақсы туғандар. Комфортный машина айдайын десеңіздер, алыңыздар. Первоначальный взнос 130 мың, қалғаны 10 айдан 2 жылға чейін барлық машинамыз. Kia Sarata да бар, 2018 екі объемды чоңырақ машина айдайын десеңіздер. Машинамыз